Laç Dive, dobar dan Mirdita, dobrodošli u Medija centru Čaglavice, dobrodošli na pres konferenciji koja se organizira od strane građanske inicijative Romani inicijativa, koja uzima učešće na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu 14. februara. Želim da se zahvalim svim prisutnim medijima koji su iskazali zainteresovanost da danas budu tu sa nama, kako bi u nekoliko tačaka predstavili našu inicijativu i predstavili ukratko plan i ono za što se inicijativa zalaže. Moje ime je Gazmen Salijević, potparol sam građanske inicijative Romani inicijativa. Pored mene s moje leve strane je Nađa Gradina, kandidatkinja i deo liste, osoba koja je na listi za poslanike. Takođe i Sunaj Garipi sa moje desne strane, jedan od osoba iz romske zajednice koji je kandidat na listi romske inicijative. Romska inicijativa je inicijativa mladih entuzijasta Roma koja ima prevashodno cilj da na svoj svojstven jedinstven način predstavlja problematiku Roma na svim prostorima Kosova. Sve ovo je deo jedne priče koja je u 20 godina parlamentarne vlasti na Kosovu došli smo do jednog zaključka da se problemi romske zajednice nije adekvatno predstavljala u institucijama Republike Kosovo, da politički subjekti i političke partije koji su bile predstavnici Roma, da nisu, još jednom kažem, adekvatno predstavili nas kao zajednicu. Stoga, uzmeći u obzir da je Kosovo demokratska zemlja, da se gradi na demokratskim principima, odlučili smo kao jedna mlada grupa mladih Roma uzmemo učešće na ovim izborima, nudeći prvashodno nadu, onda borbu za bolje obrazovanje svih Roma na Kosovu, integraciju, a ne asimilaciju, borba za ekonomsko osnaživanje Roma i romske zajednice i rad na socijalnoj pravdi. To su neki načela na kome se zasniva ova inicijativa i to su principi za koje ćemo se mi kao građanska inicijativa, kao Romi, boriti za prava Roma širom Kosova i to je ukratko šta romska inicijativa i šta mi kao grupa građana želimo da radimo. Svesni smo da problema ima puno, jer u 20 godina Romi i romska zajednica su izgubili puno. Kad kažem izgubili se puno, nije se puno radilo, puno se pričalo, malo se radilo i mi se zalažemo za to da manje pričamo, više radimo i da pokušamo da u dolazećim godinama koje dolaze radimo na pozitivnim promjenama, ne samo za romsku zajednicu, nego za sve zajednice i da Romi budu ravnopravni građani ovog društva. Toliko. Hvala. Ako imate neka pitanja, otvorene smo za pitanje medija. Inicijativi i kakvi su vaši planovi? Uključila sam se prvenstveno za bolju budućnost Roma i nadam se da ćemo u budućnosti postići mnogo više nego u prethodnih 20 godina koji su postigli drugi koji su bili na vlasti. Pozdrav, ja sam Denis Galjuši, dolazim iz RTK Kosovo 2. Imam pitanje za gospodina Salijevića. Ovih dana sam na medijima video izjavu predstavnika Srpske liste, gospodina
Rakića koji kaže da će podržavati romsku, bošnjačku i goransku zajednicu. Imam pitanje, da li ćete biti deo ove koalicije ili kako da je nazivam, dakle, da ćete dobiti podršku Srpske liste i koliko vi to vidite kao opasno za građane Republike Kosova, konkretno za kosovske Rome, jer poznato je da Srpska lista podržava jednu beogradsku politiku i koliko vidite i koliko ste svesni da može doći do te opasnosti u predstavljanju kosovskih Roma gdje mogu biti okaljeni da podržavaju Srpsku listu i politiku Beograda. Hvala. Hvala puno, Denis, na takvom lepom, jasnom pitanju. Uzimajući u obzir da je i tvoj brat formirao građansku inicijativu, očekivao sam da ne budeš pristrastan, jer novinarstvo ne želi da budeš pristrastan na jednoj strani. Ono što je gospodin Rakić ili ono što je gospodin Albert Kinoli izjavio u KTV, to su obične bajke i priče koji žele da unište ono što želimo da radimo. Nemamo blage veze ni sa Srbima, ni sa Turcima, ni sa Gorancima, ni sa Bošnjacima. Ja sam Rom, ja sam Gazdan Salijević, živim u Gračanici i ponosan što pripadam romskoj zajednici. Sve te malorizacije i priče dolaze od ljudi koji su uništili romsku zajednicu u zadnjih 20 godina, koji nisu uradili ništa za romsku zajednicu. Tvoj brat koji je formirao takođe građansku inicijativu je bio deo te stranke. Izašao iz toga zbog netransparentnosti, zbog toga što je jedna stranka u potpunosti uništila romsku zajednicu. I sve te priče dolaze iz jedne kuhinje, iz glavi jednog čoveka. Romi i romska zajednica su deo kosovskog društva. Mi nemamo nikakve koalicijne sporazume sa nijednom strankom, sa nijednom zajednicom, sa nijednim čovekom. Mi smo Romi, ponosni što smo Romi, što smo pripadnici romske zajednice, svesni smo da Romi i romska zajednica ima milion problema i spremni smo sa svakim da porazgovaramo koji je spreman da pomogne romskoj zajednici. Gospodin koji je pričao to na KTV, ja sam juče bio i dao sam jednu izjavu novinaru KTV-a, to su obične bajke za malu decu. I to su priče koje žele da uništi integritet ove inicijative. To što ja živim u Gračanici, to ne znači da sam ja sa Srbima. To što živiš ti u Prizrenu, to ne znači da si sa Turcima. To je nešto što dolazi iz jednog umlja, ono što ja govorim, to je kao da živim u Severnoj Koreji. Nažalost, ovo nije Severna Koreja, ovo nije komunizam, nego ovo je demokratija. Kosovo se gradi na principima demokratije, gde svako ima pravo da izlazi, predstavlja svoj plan i program koji se ne kosi sa Ustavom, zakonom Republike Kosovo. Mi smo jedna građanska inicijativa koji nudi jedan program. Opet kažem, ono što određeni političari izjavljuju, kažu, to može samo da šteti nama. Ono što mi radimo i ono što se zalažemo jeste da ćemo radom, transparentnošću pomoći romskoj zajednici da ustane iz blata. Jer 20 godina je izgubljeno zato što je vladala jedna partija, zato što je vladao jedan sistem, a komunistički sistem se raspao na prostorima Balkana 89. 90-ih. Ovo je sada vreme demokratije i opet kažem, nemamo nikakve niti sporazume, niti dogovore, niti podršku nikoga, isključivo Roma i romske zajednice, isključivo branimo i radimo za interese romske zajednice. Ako mi se dozvoli samo još jedno pitanje, jer ovdje je naglašeno, ja sam novinar pre svega i profesionista sam u svom radu i ovdje ne zastupam ni brata, ni porodicu, nego instituciju u kojoj radi sebe kao novinar. Još jedno sugestivno pitanje gospodinu Salijeviću, jer Goran Rakić iz Srpske liste je izjavio, i imate ga na svim medijama, navešću Radio Slobodna Evropa, koji je, parafraziram gospodina Rakića, koji kaže da ćemo mi podržavati zajednicu Roma, Bošnjaka i Gorana. Sugestivno pitanje, ako dobijete izbore i budete u deo Skupštine, da li ćete biti deo Srpske liste kao parlamentarne grupe? Hvala. Ja kao deo ove građanske inicijative, znači ja nisam niti nosilac ni predsednik građanske inicijative, ja sam potprli kandidat na listi. Kada bi ja išao od svakog političara i rekao
da se, ajde kažem, bijem s njim zato što je nešto izjavio, izgubio svoju energiju i svoju snagu. Svako ko pokuša i ko posle parlamentarnih izbora, koliko budemo pobedili, nadam se da ćemo pobediti, da li će to biti Aljbin Kurti, da li će to biti LDK, da li će to biti Ramuš, da li će to biti bilo koja druga stranka, svi koji mogu da ispune ne zamenička mesta, jer se Romi, ako mogu tako da se izrazim, prodavali tako što su dobili mesta zamenika, ministra ili savjetnika. Mi imamo strategiju koja je mrtva slova na papiru. Mi imamo Rome koji ne dobiju stipendije od Ministarstva obrazovanja da bi se školovali. Ono što mi tražimo jeste od buduće vlade, ne od Srpske, ne znam od koga, nego tražimo od institucija Republike Kosovo da ono što je zakonom zagarantovano, to su najmanje 10% radnih mesta za nevećinsku zajednicu. To su naši principi. Ne pada mi na pamet da idem da se sada, jer nama ostalo, ne znam, još 8-9 dana kampanje, da ono što kaže Rakić ili ono što je izjavila, ne znam, Albert ili neko bilo ko. Znači, pokušamo da saslušamo svakog Roma, da napravimo kampanju od vrata do vrata, da vidimo i, ne znam, recimo vi ste sad u opštini Gračanice, recimo u Suvom Dolu žive 2 Roma. To niko ne zna. Imali smo poplave u ovim mestima ovde, imali smo poplave u Kamenici, imali smo poplave verovatno i u okolini Prizrena oko Orahovca. Da li je neko od tih političkih subjekta obišao jednu romsku porodicu? Da li je neko odneo nekom Romu kome je voda ušla u kuću, ne znam, hranu? Mi se zalažemo za te ljude. Ne govorimo sada o nekoj globalnoj politiku, ono što, ne znam, dotični gospodin izjavljuje, to je za njega, mi isključimo, radimo i branimo romski interes. Falim deliti. Stomično pitanje, što se tiče izlaznosti, kako očekujete? Pa izlaznost na Kosovu je uvek, da kažem, trik pitanje. Ono što radimo jeste pokušamo da, ajde kažemo, kroz razgovor sa našim Romima ukažemo na važnost da izlaze i da daju svoj glas. Nažalost, mi smo tokom rada na terenu ovih dana videli da veliki broj Roma nema dokumenta, da nisu na biračkim spiskovima i očekujemo veliku izlaznost, pored problema, pored pandemije, moramo da obratimo pažnju i na to, da ne dođe do infekcije, zaraze, svega toga, znači pokušavamo da, eto, nadam se da će izlaznost biti velika. Šta obećavate biračima i zašto treba da glasuju za vas? Poštovanje svima. Kao što je napomenuo i gospodin Gazmen Saliveć malo pre, mi tokom ovih dana, koliko već traje kampanja, predizborna kampanja, isto je takođe smo radili pre toga, kada smo izašli na teren, nismo obećali ljudima prazne priče. Jedino što možemo da obećamo našim Romima koji žive na Republici Kosovo jeste da ćemo da se potrudimo, da radimo maksimalno za njih, da omogućimo ono što pripada Romima. Za to se najviše zalažemo. Jer postoje više problematike sa kojima se suočavaju Romi na Kosovu, tako da imamo dosta posla oko toga. Na što ćete se konkretno fokusirati? Šta je u prvom planu? Na što ćete se konkretno fokusirati? Pa naš fokus jeste na mlade. Znači, među prvim fokusima gde se mi stvarno fokusiramo jesu mladi i njihovo obrazovanje, jer mi u mladima vidimo našu budućnost i oni su naša snaga. Tako da potrudit ćemo se maksimalno koliko toliko da osiguramo ono što pripada romskoj omladini, što pripada romskim studentima, da se zalažemo za njih. Hvala. Za Gazmenda ili za koga god. Kažite nam koliko kandidata imate na listi, odakle su, jer su samo iz Gračanice ili sa cele teritorije Kosova, i rekli ste da se zna iz koje kuhinje dolaze ove priče oko toga da ste vi zapravo na neki način deo srpske liste, odnosno da imate sa njima već neki dogovor. Niste rekli iz koje konkretno
to kuhinje i da li je tačno, juče je Nenad Rašić kazao da su recimo radnici jednog javnog preduzeća ovde, odnosno komunalnog preduzeća Ekologija, dobili nalog da glasaju od svojih pretpostavljenih da glasaju za vas. Kako komentarišete te navode? Krenut ću od tvog posljednjeg pitanja. Možda bi bilo lepo pitamo i gospodina Rašića koga je glasao svih ovih godina. Čisto onako da ga pitamo ko je glasao gospodin Rašića svih ovih godina, verovatno nisu ga glasali 100% samo Srbi. Ima među njima i neki Albanac, neki Rom, i neki Turčin. Gospodin Rašić izigrava kao da smo u Severnoj Koreji, ja opet se ponavljam. Ovde ne vlada jednoumlje. To što će mene, ako sam ja iz Gračanice, pa imam komšiju Srbina ili Turčina, Albanca, koji će kaže, drugar, prijatelju, glasat ću za tebe, to ne znači da ja kažem nemoj da glasaš za mene zato što se ti zoveš, ne znam, Fadilj ili se zoveš Bojan. To su igre gospodina Rašića jer ne može da, nema s kim da se svađa, pa i se svađa s nama. Nemam nameru da ulazim u diskusiju s njim, jer eto, pitao bi njega ko je glasao svih ovih godina za njega. Strašno me zanima, on je pre, ako se ne varam, dok je bio ministar, imao savjetnika iz romske zajednice, na osnovu čega je postavio svog savjetnika Roma, verovatno na osnovu što je dobio glasove od Roma. Eto, odgovor za njega. Ne znam ko je dobio šta radi, da li su neko dobili instrukcije, i opet kažem, mi obelizamo od kuće do kuće, malo pre smo bili u Preocu, gde imamo recimo 4 domaćinstva koji su bili totalno pokrivena sa vodom, pokušamo da čujemo te ljude, pokušamo da pronađemo načina da im pomognemo. Dolazi iz kuhinje tih ljudi koji su 20 godina na vlasti. 20 godina koji su se borili isključivo samo za svoju fotelju i koji su se isključivo borili da dobiju savjetnička mesta ili zamjenička mesta. Jer mi u svom konceptu nemamo to da sutra, ako ne znam, gospodin Kurti ili gospodin Ramoš ili bilo ko od njih bude mandatar za snimanje vlade, da mi odemo tamo i kažemo dajte nam 2 savjetnička mesta. Time smo uništili ne samo sebe, uništili smo romsku zajednicu. 20 godina nijedan politički subjekat Roma nije izašao sa konkretnim planom i programom za razvoj zajednice. Mi među Romima imamo jako veliki broj koji zanatlija. Niko nije mislio na njih da ajde napravimo, ne znam, programe za razvoj mikro i srednjih preduzeća na Kosovu. Kako možemo da pomognemo Romima koji rade zanate? Isključivo se ti ljudi borili samo za svoju fotelju i zato kažem da dolazi iz kuhinje tih ljudi jer plaše se da će izgubiti tu fotelju. I treće pitanje, 12 kandidata su na listi, nisu isključivo sami iz Gračanice, znači imamo kandidati iz Mitrovice, iz Vučetrna, iz Obilića, iz Kamenice, iz Gnjilana, iz Vitine, iz Lipljana, iz tih mesta dolaze ljudi koji su na našoj listi i to je to. Koliko glasova očekujete da dobijete, odnosno očekujete da dobijete neko poslaničko mesto i šta konkretno zamerate dosadašnjim predstavnicima Roma u parlamentu Kosova? Pa zameramo da to je nekoj netransparentnosti tokom rada, na nebrizi o Romima svih ovih godina. Radili smo kalkulacije na prošlim parlamentarnim izborima, partija koja je bila predstavljala Rome u parlamentu i dobila nekde u 1100 glasova, ako se ne varam, toliko je bilo na izveštaju CIK-a. Vidjet ćemo koliko je prvo izlaznost, celokupna izlaznost svih građana, koliko će Roma izaći, za razliku od prošlog puta i da smo imali 2 politička subjekta, sada imamo 4 politička subjekta, imamo 2 građanske inicijative, 2 političke partije. U mnogo tome zavisi koliko je broj građana koji će da izađe. Radimo svakodnevno u neku analizu, neki prosek, verujemo da ćemo smoći snage da pobedimo ovaj put i da će doći do pozitivnih promjena za Roma i za romske zajednice. Juče je počela zvanična kampanja. Kako će ona izgledati u narednom periodu, vaša kampanja? Mislim, do 12. februara, do kada traje, i kakvu generalnu kampanju očekujete? Demokratsku, fair, prljavu?
Pa ja verujem i nadam se da će kampanja biti fair i demokratska, mada na samom početku određeni politički subjekti su krenuli sa nekom prljavom igrom i prozivkama. Mi nemamo nameru da tokom kampanje svađamo se sa njima i prepiramo i, ne znam, gubimo vreme na njih, jer naša zajednica, opet ponavljam, ima ogromne probleme. Što se tiče kampanje, mi radimo od vrata do vrata, baš bukvalno od vrata do vrata, imamo mapu svih, da kažem, naselja, mahala, gde Romi žive širom Kosova, eto, posle ovoga idemo za Kosovo polje, idemo za Kuzmin, idemo za Bresje, pokušavamo da posetimo svaku romsku kuću, svako romsko domaćinstvo i porazgovaramo sa ljudima. Znamo da vlada veliko nezadovoljstvo kod ljudi, ali eto, mi smo spremni da saslušamo ljude i da pokušamo da svu tu njihovu energiju, snagu uzimamo i da 14. pobedimo. Onda ako nemate više pitanja, ja bi da se zahvalim svima vama, da vam poželim i vama puno uspeha u vašem radu, a ono što je budem na kraju pitao, ja bih pozvao sve relevantne institucije, vladu Kosova, Centralnu izbornu komisiju, političke subjekte i političke partije da ovi izbori proteknu fair, korektni i da onaj ko ima najbolji program i onaj ko ima najviše glasova pobedi, a nadam se da će to biti i Roman inicijativa. Ovim saste.